Rhyme and Reason Project YouTube channel thir tu song song te kan lal pai so Krista mingin sibai kan buk le vek cheu ei tun truma hianin kan Fianrial Fakna hian pu Joseph Lalrinmawia ani hian bero thut pui theidona pu Joseph hi worship pastor te pokan ti theinga kan hriat thiam da tur chuan music lama pastor te pokan ti theinga ani hi Texas lama ani tuna hian rong bol mek ani pu Joseph Lalrinmawia kan lo long se Rhyme and Reason Project kan topic kan lu tak tak mai pumoi te hianin ama background te tuna tho te tin a chung ko tin mun te po hi min shil zui ngal ta se thaw me nia hey Rhyme and Reason mama le ma felaten hetiang hun tha miron nei pui miron som ve hi in sit chungin phur tak chungin hei kanan ti don ani kan lom ma ka hu phur review le nga la voi khat tianga interview ang reng deuh in kom na kan ne na hun tur hi nia maro chu pathian chaknarin chanin pathian ila hun taka chan na tur te po min petura nga yela hei Texas a hianin kumsang ni pakua tangkhan kan oma le khazirin ta chuanin Masters of Music training katrana da chuanin pathian shwainai kan kalso bek sang ni som pakhat khanin helai ka thona Richland Hills hianin pathian in rin lo tak mai min shwai luta ta chuan tun theng hianin Minister of Music tin kan lom ta kan tho chung hianin rongbol nerem chang pathian in min hon sakawangin young adult le family ministry te po kan kan chana chumi tan chuan pa hami kan bi kana po hianin minister niturin min da khani in sang ni som parukhanin pathian chan puina in rilruwa pathian na da ave ta music academy kan siam chana tun theng hianin music academy chu kan neya covid ma khanin kan theng sang viwa zirlai te po som nga don kan neya maro chu covid a khanin kan technology nei tena phak lo wangi kan chol lai loka ni kum top lom tang kan tran le tu na hianin zirlai som li borvel kan nei le to chu pathian in malasomin kan pung chhozel tu ra kan nga ya chu tu na kan ti mek chu ni rongbol na hianin he ko shana worship planning le music lampang kai he ka chu ka kuta hian oma chu pastor ne na thokhovin kan ti thina kan in khom te po kha chu na kina akip ko detail da looking kala soitura nga yela Elizabeth Lalrin heti hi kan du puyani asang ni panga khan kan in neya tuna hian in fa pathum kan neya Timothy Lalrin nunga kumsom pali Nathan Lalrin kimakum som pakhat le Sarah Lalrin zuali September ni somthum hian in kumsom ani na tingdona chuan helaya hian in Texas Dallas Fort Worth area hian in lo in kan cheng veri ni ani tak chu le lama chun fa te po le kang tran to nia rong bol na lam te po du angin ma te po lak chho the zel tura ngai tela alom khop mai engpot ni se tu na hianin kan zo na lama kan lu chho don to nga pumoi te kaltlangin pathian khongoi na te pathian mal som na te kan dong ngai tura ngai ngo Rhyme and Reason zona kanin zotan do nga ni ching khanin ka sai do zuk to zar kot lampang kha i zar kot family lampang kha han sai rile do lok te khalai kha poi mo ni kapa hi reverend zero hi nga ni kanu hi sil nei kimi zar kot Presbyterian Church aken kan loya zar kot Presbyterian ko rana khalin the token ke tripi at the point mang chovin Children for Christ kan ti te po roi tu chan vo te kha kalan chel chove noka zai lama te hi chuanin zai hruai ti ba ka hianin zai thiam a hen ke ngai lawa conducting te kha chu nuam kan ti ma thian zara kan u nau hi kan oliana chu olian ochak a hen ke ngai ringota ta chuanin khatia khan zai pola te point kan tholok viawa amaro chu solo malzai turang hi chuanin garil rui kalo pengai lawa chu tiang chuanin ko thona the tokin karin manga committee sang te pathian in
KGP committee ate min da chawa ko shona te po music committee ti te Sunday school ate po kanin mang chau ve a sang ni khanin BD zirin ka chwa sana chuta tang suanin aizola hian mumal takhi kan nei talawani ani takcha engponi se he rongbol na lama khan ya pa te tangin rongbol na lam ti chawng ngar khai nia lomong khop meya tin chu mai baka ke ma na kala hriat chen chu zarkot male voice a khan intel unau trina romanen khan tro kata po khan in chan mari veng ina k3p in variety show mani kan nei concert mani kan nei kan som chewa kata khan in ron zai tlating ka hriat so lo chon tin music video thada point nei ka hria lp sama da po kala shakkara ni kala e poni selo khop mai ngai inkom na hun thata kan nei chaudon nin ka hria izir na chungchang hi soitiang ni chin khan ni soi zuk to soi zok to izir na chungchang le izir chan hei hi zawda lakin an soi ta lawan tra em kan tuido kan kalteang RB a khanin class 2 thenkan kala kami atang to khanin kan zirtir tu tena ambition in life ti bin zo thina tang khanin class 1 a khanin pastor ni kha ka cha ke me ni kapa na thote ka thirin kapa omdan te ka muin kapa ka ngai san na wang te le kami pastor rongbol na ka ngai hluta wangin pastor na thok tur khanin kami class 1 kan ni tang to khanin ka ril ru hi ka da ve ni ta chuanin kan local choze la Aizawl college at khanin political science te kan zir chowa ta chuanin sang kuanga kumkhanin nita in ka hria k3p camp thalai le rongbol tu te camp kan ti kha siam thale na camp ramtia hun lai khan ani ome ta khanin camp nga kan lu ta chuanin I zan khachu kamu hil theimi alo me ya kamut na khanin tikhianin pathian pol na lo theng chu ka chen na ram thale ra ni ti hla kha aron lang no me ya ala po hi hei a thu po ka re chuakin ka hello sabu ena zai thin kha kan ni wangin amaro chu khami zana khanin achang top na hreom ma se ita ka ni lalpa ita nung turin min puila ka hun zong ita na man ka du itan chu min ti thiang hi mang che ti kha khami chang mangan pathian in min pol na se me ya azan khuwa de tho khan khami la ka sa chuak me ya ka khanin kanun kha le rol chuak dir kha kan ni bok ka khanin kanuna khan thuron soi thui le me ya ta chuanin patia BA kanan zir zo don lama khanin kapanen TT in BD zir hi tulin kan theta a ta chuanin sang ni khanin Bangalore UTC a BD zirin Bachelor of Divinity zirin te khan ka kalta a ta chuanin kan zir lai po chuanin hei pastor tura in ruamarin bo sai ta kan ne pathian tu kan zir chok kan tui khopa Bangalore o khanin theto bin mizo ko shan le khotla ga te pokanin mang chowa sang ni pathum a khanin pathianin nasat takin min pol le a ta chuanin chu rongbol na konga min khoitu min kong sul stu ta ber chunin ka hria ka impact na po ta chuanin pathianin minon pol na chu mihring kan sual zia le keima ni theina le keima ni cha ka wanga arong kan bol sakhi arem lo ni ti hi chiang lutukin minon thrila ta chuanin male voice na kan hla thu pui ber chu male voice soi kha khongai rong bol na kha kan hit song ania khongai rong bol na kha kan saka pia gen tuye memin kan sathina khami kharon langa khongai rong bol na ani izia kapathian in minon mu tira ama atanga khongai na kan chan awang chawa arong bol thei kan ni na kapathian in minon hriat tira ta chuanin trap zoi in pathian he na idu na pianga I man thei turin ko me itana ka tangkai thei na pianga ka kalang ti khanin kan BD third year chawa khan ka in pe a ta chuanin BD chu sang ni palia karon zova chumi ka zo ma chuanin UTC a khanin music lama te kanin mang chho bok nen kan ho tu te hei tuna chuanin Kentucky lama to a Reverend Dr. Lalsang Kima pachuau
hemi te le kan zirtir tu dang te khan in music lama kan tuina le kan lo thiam ve te khan lo hmuwa church music lam hi ngai tu te din min rila anni sap rama te zirna lo sheto khan ni boka ke ni church music zirna po kha la remang hlei lo kha khami kong khamin ko hmuwa kan an en kwal ve ta a ta khan kapur khopa amaro chu scholarship le ne te mizo india poisa kha chu na theng thui lo khop ma ya ta chuan in I rem chang berti in I khate kan an pass nu khan in Philippines Asian Institute of Liturgy and Music the institution khan in kan an bechho ve ta a ta khan in thian in rem chan na min siama kha a church music zong a chuan in ka var po na ber chu ni ta ni Philippines khan in Philippines Master of Theology, Liturgy and Music ti kakum hi kahanzira ta khanin mizote hey nang podi shrianga vairama kanan kala vai ho kan thian te mizo hria te chori mizo to potu in zai thiam music in thiam ti hi an soi cham chi khania thiam na chen pok an lo nei de vek boka zai society kan ni wang hian maro chu Philippines kanan kal khanin rualo khana em ni an music thiam dan level kha asang em ya kha khanin ema po enge ni min chou tharna se me mata khan hriat zel chak na le hriat bel chak na le ka thiam lo zia khamin hriat chian tir ani ta khan zel chak na kha lo kala ta chuanin khatia kan pas chuak don kan zir zo don to khanin pathian kut bok pathian hruaina mak em mai kapuzom te chungkwam serampura Reverend Dr. Lal Chungnung ate serampura principal ani lai khania zirzo tur kha ta chuanin an thian te US lamami te khanin hei mi khwalan lon jin dona anni hi choi pui turin lo mi khwal lok na ngem in anon to du chewa antia tu tengen ni po khan threlawa ta chuanin anni kha mi dang mi khwal le an nei fo chinang bok khanin no mi khwal ve mai an ni po kha ta chuan anin soi khanin helai Southwestern Baptist Theological Seminary a president a ho tu pa te nu pa khan lo nia chuanin fa te chanchin ten soi khanin ke ni Philippines church music zirin kan omani tin hriat khanin he heta ke mani institution a hianin church music department thadu kan nei lom ron kal ro seti khanin anen soya ta chuanin scholarship po kan lo pe ang an tia kha kan benga ver ta em maya achan chu Philippines ka zir zo dona khanin kala in sit lutu kani Philippines music team ho te karan hu khanin zir bel tur kha kalanga lutu ka kala khop lo ani ta khanin pathian hena po kan tong traya ke mani sumatang chon khoya makal thei kan ni si lova ta chuanin pathian na hun taka achia hlo te ron hruain ti khan kong hon saka ti chuanin kum khatvel visa le ne boy puin chu sanghi pariat kum to pa kanon honga sanghi pakua chuanin Philippines US lampanin kan chuklata chuanin masters atagin kan thana masters abo khanin Philippines kan zirlai kha American system khanin anlo pomchi alova ta khanin ta leveling course music degree nei lo tena anti thin bachelor level khanin ka chuk thalea ta torin kan zir thalea maro chu ke chon poi ka tilova abul thuta tanga zir kha ka cha kani abul thuta tanga hriat tak tak kha ka cha ka wangin he ta bulkan tran le a chuanin sangni som pakhat vela khanin masters degree tak tika khanin kan in son felta kan leveling course bel kan ti zo to ka chuan tarang khanin masters of music ka sangni som palia ka pas chuka ta chuanin sangni som pa nga tang khanin DMA kan ti doctorate in music doctor of musical arts khanin min laluta ti chuanin to me degree pangchuan ka pas chuak ta ni aman ngai nom em chemical kong kha aro pui khop mai tuna te po khania enge khami tura vo big kha ini de ria ngalo ria azin kong kha thui de ria ma se
le lama chuanin pathian na ro rel dan le hroi dan che ro pui ka ti tak zat zat ni le hemi chung changa hianin na church music te kan han lam deuh nok nok atuna khan mi zo zinga hian masaber ti ni thengem a doctorate level a chuan masaber chu kani ve mai theya amaro chu enge midang hian an zir chia ka hello masters te kha chu pass so kan ve to lo mo masters in music te kha chu nomin ka ria a tin heta i puton engai mi kho PhD in ethnomusicology te kha chu nom to in ka ria boka amaro chu man in suan tu ni lo sela DMA kan ti tak musical arts a doctorate degree nei chu amasaber kan ve mai om mangi thil pakhat kan thil tu te pon kan lo hriat thiam theinan ti zong hen zo na da lok taila hey church music kan han ti chung changa te pastor te ne te po in ron in ti to na te po khan praise music academy kha chu thu ran ni ta se Minister of Young Adult and Family ti te Minister of Music te ni ta heta takhian enge in role apoimo na laite kha milo lok them helaya hian in local church hian autonomy mani in real ball na hi anda chung nung viau maya tin hey Presbyterian poni sela an mani local church hian in hemi senat te po nei thoma sela tin baptist te po i local church autonomy hin da poimo ma senior pastor kan nei ta senior pastor noya chuan in staff kanom ta staff kha i ko sang in an hingan dam an da na khai dang lo ta achela chuan in worship pastor youth pastor children pastor te ponti ta kenia hian kan kaldana hian in minister of music minister of student ministry minister of youth tizo khan kan kala that's one in keima nin khami department a kha kan ministry en kola kha kan chang top maya amaro chu pastor te ne na soi ho zelin tho ho na cha ne the nan khan pastor na in the khan in planning te po kan dia pastor khan in adu dan kha ron soi ngot big lova asela kan entianan minister of music role bi ka chuanin pakhat poimo me chu kan worship planning hineta pastor hian in entianan thakhat chunga a sermon tur a title le a sermon thupui le a bible chang in kha na hi min pelok chinta ami mang khan in thotran lo chen hian in a bible chang tur te kha kan chiar chuaka a chang phei chuanin planning kan ti ma hian in a planning zinga mi ni thawang chu pastor kan in muta a sermon tur tele a thukal pui tur ate eng ti zong in nge kha thupui kha kalpui don ti the kan soi du na ta chuanin khami tang khanin a hlasak tur te bible chang chiar tur te keima bi kina kara thu kan ze tur te khang zong song kha kan tuan sok thin ta ni ta chuanin I le kapeka kami a order la kha kan chu chuak thapa ta chuanin a responsive reading kan ti don nge scripture reading kan ti don nge khateng zong song kha amanen kan endun le ta chuanin amanen a po hi ti hian soi ka tuma hemi bible chang hi chu ti chuanin toite in soi hon ka tuma emo hemi hla kan sak don hianin I thu soi tur na in rema wangin hemi chang bi ka hi I temin kan soi fi anga kong in khom te tan ti te khang zong so kan soi dun veka ta chuanin kan chong trai du na kami kha kan finalize ta chuanin kami to kanin kan zai pol tele kan music ensemble ho te khanin rehearsal kan ei pui le chuan sunday zinga ti chuanin khom na kan nei thin alo mom le mai ti chuan ti zong hen lut teng tun trum hi hey ma mi mal ta ka phur chi te meng ke ma pon ya chu wan chuanin zona pakhata kan tangril tu kan ti ka hlawa chu wan tak jeng ke po ka lo in control thonga amaro chu ti zong hen zona kan siam du ta ni fakna chung chang kan soita abiek ina abik takin ti hian nangma po pastor fa pai ni ya kan thret ang khanin tin pastor fa pa mai ini lawa rongbol na thalai lama ke tril pi lama iloin mang chhauna sa to khatiang khanin hun engam bochan ka chu I mang ta ni ti chon mizo ko ran hi chu isha belve le thokat tura kangaya in omdan china khan kum sang ni hulam kha chu bel lutuk lo ma la I chor chona tangin mizo ko ran zau takin ko ran han ti ta po khan
mizo ko san ten pathian kan fakdan hi enge i tuna hian i thirna ka sha cha kan i mu dan soi thiam a har review maya i til pakhat kan soi masak du chu Mizoram kan omlo na chin hi alo re to view me thil point thak dang lam view to in ka ringa e maro chu thil tam tak in thak lo pom nge yanga e ma se la thil tam tak ka soi hi kan hun lai ti meyela khadi hun lai kha kan ton hriat kha ni wangin kha khanin thui tak a hril do na khamia khanin te rang mai thil pakhat ka mu me chu kan in khom na hianin e ke ma ni kan ril ru hi in po tak zetem ti lai hi e ril ru in po in e thu soi tu atanga he ta tran tu atangin e zai shwai tu te in khom shwai tu te e thu soi tu te hi ril ru phun khatin pathian hi kan bia em in khom ho te thengin ti hi apoi moin ka ria a tuna hei worship kan ti chuanin e mipal pathian chi bai buk na mimal pathian biak na ni tin duna kala maro chu ngatinge kan kal khom kher na chan ngatinge ahu ho pathian kan biak kher na chan ngatinge pathian ahu ho kan biak ka kan kal khomi apoi mo na chan hi kan man to ken nge danangin kan tia atha lutuk thowa nge danangin kan tia kan kal khom ringot nge ni a ti la ya kha e apoi mo in ka ria a chan chu tran tu lo ding ta ni lo ikal le le ang roi khom roi tu ron ding chuaka a bible chang du zong ron chiar ta a ta chuan in tran hla te kan sa a chang phe chuan in e zai shwai tu ten e in khom roi tu na thla than tu pe kan thlok thin lo ni chang phe chuan in khom roi tu an fel vio phe chuan in khom dora hian min ron shil ta chuan a chang phe chuan in i zai shwai tu ni chuan in hlamui kan keu vut a lo hriat lok kan sa solang ti de pon lo ma ta kanin zai shwai tu ta nen thin lung ta ka zai shwai de pokhar em mai ni ta chuan in khom shwai tu na a hla du zong intianan ko ran upa thren khat ani lo pon thalaya te po a in khom shwai tu kha mi hlim ani chuan in mi hlim hla kan satam dewa tin i khatiang lo mi te ma ti do chuar min ni chuan i hlaur sun deuh te kan sanguna ten khanin in khom shwai tu i tharau mi na khanin kan in khom zai te po kha shwai em mai ni ta khanin khola nge poimo bera kan in khom na khan ti kha mi mal du danin kan kal nge akal khom te tharau chom turin kan kal khom ti la ya kha kan ti zong zong in khom bul kan tana atop thlengin e thu soi le in khom ka na thlengin kha omze nei takin kan kalem ti la ya kha ka zo na lian ber chu ni poimo khop mai hei nia tu lai hianin hei kai lo shet tura chon kan nga ya thalai ten hat harna kan don mi an chang chawa lo mom khop me movement thar te po han tai la chuting zong te po chon praise and worship hi o kan tin sa to ni culture thar ang do te po hianin aron langa a thar te po ni che to lo kan pom de vector ka ria heta tak hianin i mu dan hei ka zo du che ya tin zo da pakhat kan bel le du chu tiang kan ti piang hian tin sin kan ran soya ron hol de zo to kan ti piang hian nun poimo zia nuna e pathian chi bai buk na tak poimo zia te thin lunga lamani ti te hi kan soi or a tin sin kan ran soi theng zok to amara chu han soi kak lo ta la enge khami pi lama khan kan kal khom chan pathian kan fakha engwange tul na enge poimo na thin lung lamani ti kan ti pi lama hian engwang nge kan zai chu kan pharve ngai na kha nge poimo big na ti te po kha han soi ta la zo na chi ni ang te pon akal theina rin oma e amal te ran soi so don tai la i zo na a then hi na mo then thum na po ka ran zo chiang le zo mai thei che nia amma se bera chuanin hei i tia church music kan zirna hianin chu hemi musical arts performance lampang kan khoina se em maya tinan hei operatic singing ti te po kha tinan hei ke ma concentration ka DMA ka concentration to vocal performance anita
hemi classical singing te kan tina sa emema amaro chu mi piala ma chonin achan ve hi church music oriented course hi kan la them em ni master sa jangkan la chon research te po hi kan tina sa helai American system church enge ni in khom dan te po kan zirna sa em ya ta chonin pakhat I ka vei pakhat chu a ming ringa ta po praise and worship ti hi kan ngai tu chen nga in ka sia worship chuan praise kha tel sa ni lom ni nga tinge praise and worship kan ti na chan pathian kan biak na hianin pathian faka kan zai pathian kan choi moi na hi atel chiang em ya nghe ni rem chang dang te po soina hun te po azau zok pon al om mai theya he ta thulung loya pathian biak kan mu na po pathian fakna hi anin khom na chona tel em ya masela pathian biak le pathian choi moi na kha da thana ni ngai lo ani pathian ma kan local comment pathian choi moi turing kan local comment ani ta chuanin hemi concept praise and worship ti hi chu hey tuna po hianin concept ming thar hi sabram lama hianin an ware memeni labeling hin war lutuka ka til thar introduce don hianin hey engeni bengver riau style bengver riau mi hib riau hi ti so hin si an thiam memeni chu ban chonin kanan zir hianin chu tiang vela chon praise and worship ti concept hi chu kada maro chu Christian tena worship kan ti a pathian betura kan local khom hianin pathian cho moya ama kan fak praise kan ti chu atel sani ta chuanin praise and worship ti hi chu a term hi man lo ram ka tum thina ke ma bi ka chuan worship kan ti hianin praise chu tel sa reng to ni ti kha kan soi na sa tu ni chu chuanin kami enge ni kan local khom chan ti aro kha chuanin chu nia kan thiat fianga chu ai soi pol lo thei lova tun lai movement thara hi chuanin helaya po ko ran tam zo kina kan ve chu ko ran hemi charismatic de leka kal ho a ko ran denomination lian ho po khami entinan pentecostal ho style de leka ron kaltum evangelical so po anom tani hetlaya mega church kan ti ho te po khating de kalsak te po khanom thina khamina antu machu mi emotionally vatso tho vati phur tum na kha thina ni chu kan en fia chuanin phur tur ringot na mi in khoma kan local phura in ti zau thawa engeni zau thau na bazong in mi bi kena kan kal ti kha inen fia nga ya pathian biak bu kan local khoma zau thau na le khami excitement ringot zong kan ni chuanin pathian biak kan tum na ril ru kha adik lo hal phot me ni pathian ma kan local khomin tir ko pol ban soi cham chi ya lom na ril ru kha poi me ni sa ma po soi na sa ke ma ni ril ru a hianin kan chiat ber lai pon har sat ber lai pon pathian he na hen kan lom reng tur ani ti na ril ru tangin pathian choi mo na ril ru nen pathian hi kan bel tur ani in ka sia ke ma chuan lai hianin Donald Houston worship hemi church music lama kan ron ber pol pakhathian in ti hena soya tutung thara lali so krista khanin dan thar tupek thar ka peng chu atia tupek ro pui ber chu lalpai pathian chu thin lung zong in thena zong in mangai tur ni ti kha lali so po khan ro so inon ta ta chon tupek thar ka pe chu ti khanin nang ma in mangai in veng te mangai ro ti kha tupek kan ile tin he ta zohana kan mu le chuan li so krista bokin inin mangai chuan kazir tirte in ni ti min an hriang ti omle ta chuanin asoya chuanin pathian kan bia khianin ama kan mangai na le kan mi hring puite kan mangai na tang hianin pathian biak da thin lung dik tak hi ron chho kan ni ti ve tat me ni pathian kan mangai na le
kan mi hring pui te kan hmangai na tang hianin I pathian chi bai buk na thinlung dik tak chu aron chuak ani atia chulai chuanin kan lo pun khom chan apo chu apoi mo leng ka ria tuna entina pentecostal influence a chuanin kema music du zong kema music ngai na zong tu soi tu po kema du zong kema min excite tu ani kha chuanin kema akha alai mu om ta ni amaro helai Donald Hughes na soi le la li so Christai na soi poi mo bera chuanin pathian kha alaya omani pathian mangai na alai taka oma pathian mangai na lai taka tangkhanin pathianin kan mi hring puite mangai tura minti na tangkhanin tikhanin khami kha pathian chi bai kan buk na lai mu chu lo ni ta ni ke ma mi hringa kha chu he ta apona ni to apona tila anung lutuk worship lead train the worship leaders the tan pokhan poimo khop main ka ria te chuanin zona pakhat ka zo du le chu hey pathian moi takle rual taka factor hian enge poimo iti nang azir chuak a training chuak khaini boka chu ta tangin in worship in rong bona atang te pon ning chu I thir dang kha hriat chak om khop ite kan sayang bidi kan zir lai khanin pastor senior kan hu an u te pakhat khanin asoi zau maya vai ho ne na lalbiak na soi ho hi hare me ni chan chu a then lo soi an lo soi ranga a then lo soi muanga kan soi thel nung me nin khom na khan ta kan pastor senior pakhat na soi chu kan ril ru chu in po lo tlang ti chu hriat male in khom na in kal khom ma ila kan lalbiak na soi reng hi kan soi rual lo mai ti hi kan ril ru am reng thina thin lung mun khata kan nom lo chuanin kan zai hi ahu ho thei lo thin lung mun khati poi mo em ka hria chu chunia helai Donald Hughes dana aron soi po ke ma ni le kan mi hring pui te local khom ne na ril ru mun khata kan nom hi apoi mo in ka hria chu abul pui bera a foundation chu nin ka hria ril ru mun khata kan nom la tinge zai Paul depo yan zai rual thin zai Paul in hu khom zinga pia hian ril ru mun khatin an zai theya a hla thuan sarwal mai pon ni lo a hla thu puya a hla thui na ron ken kha lungrual taken ron chuak thei ani chulai te chu azai tu ho zong zong in po na hi poimen ka hria a ziak tu pakhat chuanin a zia chu worship ka lead reng hian ati kamit poi ka ching phal lo a chan chu tia ka zai zong hianin ka hla thu sak te hi ka mi puite nen hianin kan sa hol hi ka enjoy zo ka te asoi omzia chuanin kan pathian fakna la kan sak pathian choi moi la kan sak hi pathian he na rim tu engana chawa tin chu mi mei pia lama chuanin ala thu mang hianin asa tu te ve khi kan in chom tona ta chuan khami ril ru nen chuanin kan hla hi anung le zuala ni tia chu chu dik via win ka sia poimo khop mai pathian factor khalai khania nechina iron soi na tang khan aki khan kan ril rum mun khat nei tur khan enge kan ti ngai ti la kha ke po kalo ngai to boka khalai khan soi han bel du zau te nem en tirnan thil pakhat chu in charge anga chuan in bikina member in tamemo in lo tlememo an tlem po le kha engani riru in mu emo in shet chian na intimacy kan tiang te pon yang chu in close na te po alo om ve theni endinan delhi lama te hian kan om na lama chuanin kan in khom na te hi ne kan in tian asang khle ting kan in khoma ti khan kan in sha chiang de hlakani amaro chu ko shan lian anga te khan ama har du om ve riru hun kha eng lai nge ako da lai kha khai te khai sai bel de kala kanan ya chu ko shan lian a po chuanin shwai tu khanom thu thin ta ni tin a ko shan len po le staff khan lian le ni maya ta khanin staff ho at ko shan thok ho lungrol na kha poi mo em ta ni tuna entirnan ke-pop music minister kan ita worship ka shwai thin ta ko shan mi puite ne na relationship in light chin na pakhat ma nei lovin pathian ni zinga enganga thiam pon za yila in khom va shwai ta yila ka worship leader beraka ka tharau din hun khatu ma dang thelo me ni
enge pathian thu ka lak dan le engla in nge ke maril ru khoya pathian in a ke man tha tho dan pokha tu madam shelo ta ni chu ta e poimo ka ti em chu hemi small group hi poimo ka ti ta e nang pon ni shenga mizo te ka ve em pakha chu ke po ka bang chong lo wa mizo community ka nom lai khan kan an leng khom reng reng hi enge nuam kan ti ber nui ho duar ani la pon zai le vak kha khanita helai sap ho zinga I ka ngai sa em pakha chu kan nui ho wa tian kan in khom pho wa ina te portrait te kan som khoma kan nui ho wa thil te po kan soi ho amaro chu pathian thu the hi enge ni hlok pu yom te hian kan soi ho thei thin ani khatianga thu tak run ni si lo khan mizo chu kan ho chuanin kan nui duara pathian thu in soi lo kang o kan ti chuanin kan thu dan te po hei tian kwang kwa in mo tian kan an thu fel le uta trong po trong gam mang le lovin khalai balance kha apoi mo rewin ka shia chu tu na po in khom zai ta kan an shoi ta chuanin he da small group a mi kan lo ti pui ta kha chuanin kan thil soi jong song kha kan in man tlat me ni achan chu tharawa khanin spiritual journey te ma yang sap tong takin spiritual journey khan kan local ho chat me ni kan local hova discipleship chu po chu ke la kan soi don discipleship ti ka ta hi discipleship journey khan kan local ho wang khanin real ru in po tak khanin pathian kha kan fak ho the ni la chon ne ma pui mo ka te em chu la kan than te po hianin chu tuna hian kan ko ran hi kan tel lova kan lian lu tuk lova a mi hring ate an tharau mi na kha ka zu khriat thena wangin an mammo turang hla te kha ka thlang thei ta ni an mammo turang thu te le bible chang te po kha kan zep thei ta kha I tam tak chuan in lo hlok pui ve em ta ni ami hre tur chon an ma ni nen khanin worship kan pathian kan biak na mun pi lama khanin relationship kan nei kha apoi mo em me ni chu lai chu chumi tak chania apoi mo khop me hey kan du zong kan share atinan hla shoi tu worship lead tu praise team tan te pon yang chu khatinga mani du zong ni chin kan soi tar kan hanti top me kha a ol ve thin top a ya ke mani quite time ni na chang te pon lo ni the amaro chu ke mani a kan na lai tak tur mi khatilaya nge pathian le mi puite in kar ding kan ning do lek khan te me la khlai taka khanen apoi mo ka ti thin chu I church member te shia thinia chulai chu relation siam hi tu te pon ul kan ti lo vek ning ka shia le lama chuan an lo in hon lem lo phei chuna har ve reng khop maya amara chu tun na hianin ami zobi ka han soi lokila han seng lut lokila hetiang ang ti na chang hi kan thra chho tain ka shia chulai chu aro pui ka ti ke ma pon chulai chu iron soi chu ka lom khop mai khala kha ti chuanin thil pakhat zo na kan soi shapi chakoma amaro chu alut tuk te pokha kan soi te pokha lo ve thina chu wa chu ke pon ska khamwak lo thina tlang pui ni ti kha lo sheta la kan ya ti hi chu mi pila ma chuanin hey praise and worship kan soi ta tunlaya kan chachau mai thea ke ni shiat kha chu nang point I thau ko ringa bob fit satang tan lokila thalai te hian chewe tak mo don moen te po la shianga don moen fake chu music de ria le ngala ka ting han ka ngai thak ve thei pa chuan chu ba ka chuan hei hill song te ran chhota darlin zek te ho aran ti chautin hei tu life fashion elevation bethel ti te ka ting worship culture sang kharon chhota aro pui a moi bok production a thabok audio visual and kim mai thabok si kharon ta I heta herin I heng tuna tunlaya kan ngai san te hi enge I mu da I clear dan abik takin nang phe chu ka amun pui lama I nai zo ka te me ang thia chu lo chan North Carolina lama ta pen elevation worship te khan mem an in branch out nual mai ti khan anom ta tin hey Hillsong te po UK lama te pon so ichon in hai ta de ubik ani nang ni ta chon khata khan enge clear dan tunlaya kan heng ho enge chatak tak ho ron modern to lu tu kho te hi enge clear dan ne shil te bul bera chonin tunge kan ni
enge kan rin a hi ria da poi mo eng ka ria ma na eng ang denomination rin nange kan poma eng ang theological rin nange eng ang pating nga pathian thu kan lak dan hi I ria thiam tu ri eng ka ria a e tuna mani da khanin kan zir tir tu pakathianin I podcast na ya soi chu tha ka tilu tu ka ani kha thil tam taka kanin kala kan zir lai pon kan ngai dan te point kal thina ni ani kha hemi reform ngun mai hinia reform theology ngun mai khania ta khania chang kha chuanin hei asap tong takin a rigid ma ka ti thina ta te po khanin kanin hial ve thina chumi masela chu ta soi pakhat chu hemi elevation te hillsong te an hla te re an ti dan hi ka soi sel satia ringot ani lawati ka audience te hi ka thil soi ka podcast lo ngai thatura ka be sei te hi ke ma rin ang ring ten ni wangin ke ma ni kal dan ni kalang u Pentecostal lampang zia in ni chuanin elevation te ti dan te hillsong te ti dan te hi ti ro a poilo ka in theology rin dan na in milani mara chu ke ni rin dan le kan kalphung ne chun a in mil love ka ti mai ani atia chu chuanin a khai khom travewin ka ria tuna presbyterian kan ni chuanin eng ang rin na kalpui tu nge kan ni a Pentecostal kan ni chuan eng ang rin na kalpui tu nge kan ni a khatiang khan a chan chu elevation te hillsong te po ngatinge miril ru chok thole miril ru han excite tharau thiang him pol na thar khatenga hanti vak vak an tum na chan a chan chu an worship a khanin tharau thiang him activities akha anda chungdung mem meya tharau thiang him na mi hring aron kai tho dan le khatenga ron ti zan zong zong akha anda lalawangin heti zong hian an worship po hi an kalpui thina ni a ta chuanin an mani chutia va soi sel chiam ringot ni lovin ke mani pathian thu kalpui danen ain milem ti la yakha enfia tul viau in ka ria a entina ke ni hawa chuanin pathian thu kan da lai mu em mai ni kan lasak te kan pathian thu soi te po pathian thu thil ti the hebrai na zian khan pathian thu thil ti the zia kha kan ngai poimo a tharau thiang hlim po chanpui tu shilfia tu zirtir tu kan ti khanita ta chuanin pathian pathuma pakhat tharau thiang hlim hi midang aina chungdung lova pa le tharau thiang hlim nen thokhowa ril rumun khata thokhowan ni zia pom tu kan ni a chuta chuanin enge kan rin dan le enge kan pathian thu kalpui dan nen hianin anti dan hi ain milem ti kha ke chu kan te fung tu ra ka ngai kolosa bungthum chang som pasare hianin he ni zana kan bible study ne na kan share langa chuanin enge ni kongro sut thui taka su thein ka ringa kolosa bungthum chang som pasare hianin tin inti apiang chu thu soya emo thil tia emo ama zara pathian he na lom thu hril chungin lalpa I suamhingin ti vek ro ati hianin a khai khom vewin ka ria kan thil ti zong kan eng kim keima ni kan nun chan tirko polapon bihring lui thi na lali so krista keima nun to zo keima ni an nun to zo zia tanga aron soina atang te pon ni theang chu kan thil ti eng kima hianin pathian hi aro pui beram ti kha bulton na mang taila covid aron senga kami tang khanin hei ina te kan an tum khanin ama ka chon kan zir na te khan kan boi em awangin mizo channel hi ka thlir tam lova tin covid lo chen khanin cover bum pui hi youtube pa kan thanga live stream le khate han kan thang ve ka chu ta chuanin mizo te poi kan thang na sa view in ka ria amai ro chu thil pakhat ka ve em ka resol ni chuanin atu point milo ngai dam sela research be le te po ka chak thova hey asap tong takin a first impression kan nei tam tak ka lo thlir te atang hi chuanin hillsong te hi kan imitate ma em ka tia kan che dan le kan ban han da dan te kan din dan te kan in che dan zong a hianin kan imitate tu chudoli so kristani kan pathian biak na po
จุดที่งาเสียงปุยที่นักการนมเทน่าจนริลหรือห้องตะเกียงการนมตัวนี้ลายินอาตมโจกเขียนินอาวายก็ติดให้บิ๊กแล้วว่าอันริลรู้ก็เสียดเวกแล้วว่าวางที่ปนเนี่ยอาจารย์ที่จวนนินแห่งทีวีกันลงหมู่ production เลียนตักซุ่มเล่ไปตั้มตักเนี่ย production ใน elevation ตีเตะ hill song กันตีเตะขัดเองหัวสงซึ่งอันตีดานฮีกัน imitate ไม่อันมันนี่โอ้ฮีก็ติดเดอ electric นะแต่ชวนนินกันทิ้งลุงกันริลรู้ไงตัวนั่นจูอินเนฟิอาทรูวิวยังก็เสียyeah ขณะขั้นนี้แหละที่ประกาศเจ็บเจ็บเลยเจ้าวังอันที่นั้นin charge เห็นตัวนั้นเอง music เงี้ย in มันตั้มแบบนี้เสียละ genre จงเองgenre จงกันมังเดือดเฟกไหมมาพูดหมวกติจูกัน music ก็ฮีกันอารมณ์ปุ่งคมตอนเห็น irrelevant เต็มที่ฮีเห็นมี artistry จงเห็นก็ชุดเชียนะอะไรทั่วฮีจู Bible ซังก็สวยตากันคัน Bible ซังpastor น่าสวยตัวรัดข้ากัน sermon planning foundation คันนี้ตาเนี่ยกัน sermon กัน income จงกัน plan กันบุลชุดนักขันนี้วางยินแต่ชวนนินกันเอ็นมาสักเบอร์จูกันลักษณะที่ปะเทียนทุนเนี่ยนั่นมีเลมกันลักษณะที่กันปะเทียนทุรินดานเนี่ยนั่นมีเลมที่กันเอ็นบอกกันแต่ชวนนินกันเอ็นเซล่าอัตโตเบอร์ชวนนินมาเซล่าอัตโตเบอร์เด็กขานินก็ไงไปหมดเบอร์ปะกันจริงกันมีนิทุงอ่ะกันนินคอมโลกัลคอมตานเฮียนินสักนัวมันนี่ที่ปะกันเอ็นเลยทิ้งแต่ฉันจูตัวลายเฮ้ย elevation เตะ hill song เตะขัดยังหัวgateway เตะปนนี่เสียหลังจูข้างหัว ministry กันเอ็นกันสวยเซลนะประคัดจูดินอาซิร์เชียงเดียวเตะปนนั้นสวยเซลนะจูขัดยังงากันติเฮียนิน income local com ฮี audience กันชัวนี่อามีนี่ขัดชัวนิน income รองกาลเปียงเฮียนินเกนี่ฮี performer กันเนี่ย income local congregation ฮี audience อันนี้ที่ขันตานี่จู่ๆอภัยหมอกติรุตุกะอาศัพท์ตรงตะกิน singability กันเตียกะ local com ติตันขานินเฮกันทักษะตัวฮีอันซอมเทหลานี่ที่ข้ากันดับไปหมดมันนี่ทุนน่ะ income น่ะที่ใจโพลที่ปกันในชีน่ะมิจฉาที่ปข้างขจวนินหลาร์เล็กบนสเตลล์ข้างขานินอบิกะrehearsal ที่ปนในนี้วางเงินอันนี้ขานินลาร์เดอปะเทียนทูอันที่นั่นนะ worship plan ดูขานินกันนินคอมนั่นเนี่ยนะอินมิลมาวางกันสะดอนสักช่างอันที่ปขานินลาร์เดก็จูอันที่นั่นworship leader กันอย่างเงี้ย solo ที่ปนกันสตาอันนี้เราปนกันจริงใจเทียมด้วยแต่กันสักทีระตินควาร์ที่ปกันสักทีตาอามาโรจูก็ฟันเนี่ยนะกันสักหัวตัวไรหรอฮิจวนินมีปุยนะอันสักเทตัวกันทั้งเบระอันที่นั่นฮิมพวกกันสาmodern hymn กันตีเตปกันสาดิน contemporary song เตปกันสาจู่กันสักวัลเดียวหน่อยไหมดิฉันโซน่าให้มีโซน่าให้หลุดล็อกขังให้ตุนไล่ให้นี่มันนี่อะที่เห็นกันสวยล็อกขังอุปสีวันแล้ววันนั่นแหละอุปโซทันโมยก็โซตัวให้เตียงอัง related เดียวเห็นมั้งเฮ้ยแล้วถ้าสักวันจงจังเละถ้าเละลินเตะอันนี้จู่จู่มีเปียละมาจนให้หิมกันติอบิกตะกินหิมกันที่ทันทีอันมีเจ้าจวนนี่คริสเตียนลาบูฮิริลุยน้องเดียวรุ่นพวกก็ยังไงดันก็แค่จากกันนี่จะก็จะเดือดยังไงดันจะเชื่ออันเชื่อมาสัพพอดีละทะเลาะจู่เองลาปนี่เสละปะเทียนทูเนี่ยนี่มีเลมบิบลิกเลมที่ข้าข้าทาร์เนี่ยหมอข้าลุยเนี่ยหมอข้าเดี๋ยวฟุ้งตัวละจนกังไงกันจู่ตัวนั้นที่นั่นGTP General Conference จะบอกกันหัวตาข้างหัวตาข้าจวนนี่อันทักษะแต่ข้าอินมิลลำวิวไม่นี่อันลำปุยโซ่เทไม่อะข้าโกชันไม่ชินคอมปุยข้านั้นสะดอนงัดเสละอะไรไม่เอาไม่นี่เทไม่เอาตัวนั้นสินุดคอมปุยแต่พอสะดอนตาเสละอะไรไม่เอาวะดินปะวลายหัวอินคอมมาที่จวนนี่เฮมิเซรันกอสเปลเฮมิcountry rhythm เดี๋ยวแต่ข้าจูปะวลายเขาก็จะนั้นล้อมเลยทุ่งเสียหลายจนนี่ก็ไอ้พวกหมอจู worship planning ที่ฮิมิจฉาว่าอย่างกันในเรานี่ก็เสีย
worship planning ti lai taka hi kada poimo khop mai engang mi tenge kal khoma engang hlange kan sak chul ti kha iso yang khanin a genre zonga chuanin I tuna pe chuanin hei pathian mal somna ka ngai thunga hla than tur tamani I tin tuna hianin I America bi ka pe chuanin a Europe te pon thawang chu hemi modern hymns kan ti ho I hymn chuak thar hi thade deuh hi amani ngai nom si thu tha box si thalai te tan to sak nuam box si heng ho yu ama heng te po hi hei tem chu kan let trana khang te po kha Christian labu om lo wang khanin han nam nul turan mi alawa an thu tha em me ni thoba kateng khanin pathianin malmin soma in khom na sak tur hi pathianin than tur min pe hema ka nga ya ta chuanin athang tu te le a hroi tu te na pathian ron chunga kan than thi me ro chu poimo in ka sia alo ome dilati zong henin kan zona tlewa ami mal deuh lakin kailut lokila I bible chang du ber ti deuh thut teng ka bible chang du ber chu a kam khopa masela chu tie in zota ka chon hi lo lang ma sa bera sam som sari pathum na hi ka du ber ani amo sam som sari pathum na hei hi lal davida asafal la ni masela lal davida ril ru hi ron phok chuak chiangin ka ria a tu chu mi hring kan ni na po hi aron phok chuak chiangin ka ria a mi hring chu pathian atanga kalbo mang pathian laka vui thin khovela thil thleng tele mi hui ngil zok te kan hu po a ota va I ta va thi ka khatianga om thin ka kan ni a amaro chu atoi zong in soitai la he ta chang som ni pakan la khanin ka thin lung hi anguya karil ruwa po chun nangin ka om si a mi mol le eng ma shelo ka ni a ilaka chuan sa ang mai ka ni rial thin kha ta chuanin an atin lo zia le achak lo zia te po ria a ta chuanin ni ma sela I hena ka om fowa ka ku ding lam hi I lo chel thrina nangin I rem ruat na in mi hruayenga chumi hnuwa chuan ropui na khian mi lo mang tia ta chuanin pathian hena kan tluk lu hianin ding lo ber po hi pathian nen chakna thar hi kan lo dong thrina ta chuanin pathian til lova kan om thelo je kan hriat pha a chang som hi panga na wana khian nang lo chu tunge ka nei le ya po hian nang lo chu ka du tu manom lo ti na ril ru kha a pho tu point ron nei ta ni he ta mi pathian shalo mi te hui ngil na te hmua I pathian shalo mi te an lo chung nun ta ka wanga aril ru ha zia te po pathian hen la thena amaro chu pathian hen la an kal ta ka chuanin pathian lo chu tu ma du danga nei ta lova ka ti sa le ka thin lungi chaw ta ani ma sela pathian chu kum khuwa ka thin lung chakna tur le ka chan vo tur ani ngai te nang ma hlata om te chu an boral don si a wir san tu te piang che chu iti boral ta a ka du ber chang chu hela hi ni ta ni ki ta ni ro zung pathian na hi a thani lalpa pathian chu ka in humna ka manga in ha tho zong chu ka hril thei nan ti lai khami chang tom pera kha I han inge ni han sorjim don tai lang chon ka du ber lai chu ni ta ni naro pele to sam som sari pathum na hi hei kan channel a hianin sam reaction hi kan nei via ta khan kan react to boka kan tunlaya kan gospel singer tram em maruati hawin ma fela tenen at hei hi chu I think kan tiang toy zong a thatho ta ni ti lok me ti chon zo na tanga kan lu le lok anga hei Fianrial Fakna ne to na mi hi ya kan sari sa hi worship leader in ya ti chon hei pastor te pokan ti theng che hela matang phei chuan in din mun te poimo em ya Fianrial hun hi eng tin nge nei thin eng ang taka poimo nge ni inuna ti him lo share thei lokem Fianrial hun kaman tambel chu ka office a hen hi tu na hen ka office a ko ma hi ka worship plan nen hen kai kop tat thunga zing ka tho hi at ka ti zia ti lang chuan dot ka soyanga ka the anga tam hi zing kan tho vela hian in bible chang chiar hi ka tum thina
ta chuanin Bible chang kan chiara kan han zir ve de hleka kan han en chiang de wat en tong trai nak te kan manga ta chuanin zinga hianin zing cho kan fa te school kal kan tha zo hianin kan du pa in breakfast kan nei ya kan ril ro ve zong te lek pathian thu te kan soi du na kan te khanin du pa in devotion kan manga ta chuanin keima a Fianrial ka man tak ka hi chu office a hian ani bera ti hianin office a hian ka in khar na na ta chuanin pathian thu te chiarin tin kan pastorin a pathian thu a soi tu te mang te hianin ti hian Fianrial hun ka manga pathian he na chan puina dilin a chang te chuanin hla han sak tur te po hi in khom na nge kan thanang o te ka ti te hianin hun bi nei lem lo po hian pathian he na hian kan in khan hana pathian he na kan dila hla sak tur thai ron kal le zot zot thina chu teng chuanin a chang pe chuanin hun bi nei lutuk lo hianin ka office a hian tian Fianrial hun ka mang thin ani chu a poi mo khap mai khala kha hun man thiam po hi hun pek thiam de zok teng he poi mo khap eng ka ria ani ta ka chuanin kan nazir te tin kan ezon nazir te po hin ani lo theilawa a thena chon he kan lo kom nual ve ta meya helai te po hianin chu tiang a po chana poi mo zi he kan thedeu deu ni ti chuan hei na kan hun te po top lampang kan theng chho don nai tonga amara chu chu mi ma chuan zona pakhat bel ka do ni hei kanau ka thian nu em tan he zona hi ka zot tu chu po chu ama he nei hriat tho kan ringa chu mi pia lama chuan mizo he tiang lama music le worship lama tuite tan te po ni hal boxe kal ngai na le che sha to silo gospel scene di ka music industry te po ti to te chu tiang ta chon chance omin ka i shriem tu na i thil tiang te hi atang kai do ni ne shriem chu mizo te tan big artist te tan te po ni tang chu rong bol du te tan te po ni tang chu zo na chu kalau zo saklok tiang kan lerol chu atang khanin hei mizo te music lama kan thlir dan hi azim thei kan la in expose lo wang te po ne kan ton hret te me wangin zai thiam tur chon mi pa chonin kin sang thei kha kan ngai sang tani zai de wang thei kha ke ni ang baritone te kha chon kha te kha kan tin lo reng renga tin kha tiang ang sak thei tur hla po kha mi zo khan kan nei hek lova khami wang khanin ke ni te po solo tur ka ri ngai lo em ta ni ke ma ang hi mi hin tam don lu tukin ka ria mi zo wa hian eta Mizoram kan chuaka chuta chuanin Mizoram po na hian hla hi lo tha viau tho me mizo hla tel lo hian mo ke ma ni na kan explore lo hla hi lo tha hlom khop me ya ta chuanin etuna kan zir chho zel music at po voice type rang here in solo career hi anei the ni ti hi kovela hian a chianga eta oniam deu te tan me chia po aniam chau sa te tan bon anni anga anni angina an sak te tur hla te kha zela chu mizo musica kan la ho sak lo na wang te ponia ta chuanin til pakhat a negative lampo ade theya alo la na de te nom ni chuan min ngai dam sela Mizoram chunga hianin zon na tlak chu la nin ka hrelowa entirna church music zong page one in go front te hianin kan musician te poisa pe a kan roi ani ngot lo chuanin tuna hi chuanin kong hi azim viawa amaro chu ta kan soila lu hal do chu Mizoram po na hianin Mizoram po na kan che chu ngam phot chuanin music a hianin zon na tlak ko omani ti hi kasoi lang du lian per polania Philippines kan nom lai khanin kan ho tu te ka bia scholarship hi min pek sak thengem kan mizo pui te hi zai thiam tak music thiam tak hin tam sia ka tia o pani ron tir ro an tia ka mu zo chat lo me ni chuanin helaya kan an chup thalea le dang podi sianga kan na ka u nau te hi anon kal zut me ya ke ma ni mizo pui te hi music bi ka pe chuanin kan cha chuk ve hlei thelo ani enge chan ki don chuanin soitu tam tak ko manga amaro chu kan soidu zo ka chu ke ni ang tho te hi mizo tam tak hian an thok the ni kan tum phot chuan kan ru kan te phot chuan tuna hianin hei
du pui fanau te en kolin ti hianin I pathianin rongbol na kong min hon sak theya hetiang ang hi mizo te hianin I kan dap chuak ve the ni kan chel the ni ti I achiang in ka ria chu chu I lawai chatu tan po chona ni chuanin I mal som sela chala alom om le mai tin hei ni china kan sai du te po chu ale lama chon mi hring ina pathian ena in nei na aron ne transformation aron om khanin achana chon hei hi clear dan chi thum te pona clear theya ama ni ril ruat la dan khan miawa enteran chuting khating chu ka sa to lawang tia pathian enge pathian ta na in pumpek na le insertion du na lo tial ta khating khan kal dan kha an shelo do thin hin ka shia mizorama bi ke chuan chu wan chana ni kan zo du shim che chan na kha a trafian ka shia ke ma po along kho tu nai su pakhata khan mo kan sui bel lek du chu tu na I soir khan te ma kan ngai to bel chu acha hi chun pathian ko na kan don hianin zuan lo hi kan chak zek seka avat tia ra chu ha hi kan chak thin ani amaro chu ra chua hlok le zual tu ra ke ma ni lam pathian ina ashwal hi chang chon kan pe lo fo wa chu lai te chu ka ngai poi mo khop mai thiam tak chak na apathian thu zonga po hriat tak du na kalaya I enge ni a ministry of valut tura I shwal ni kha ni ngam le ni pe kha poi mo in ka sia poi mo le tu nia a poi mo top kha le zo na ken zo ta chau maya alo mom khop mai kan zo na te po nia kan sai bu rang ta ti le lok maya zona ken zot nuwa ta ken sai ta chawin ka sia ole tuna chuanin atop lam kan thleng don tak tonga kan zo na to beratan pumoi te hian sharing aron nei dona ani lo pon sharing pilama khan music le zailama tuite tana I thu cha du te po ni big ta se heng te po hi chati chuanin sharing nei turin kan som halang ti hian chanan tum don tai la toy zongin masabera chuanin I kan hriat mai haulo tu chu pathian hianin mizo te hi I music lama hianin talent thatak min pe a ta chuanin raw talent kan ti raw quality a hianin hey India rama te po sao zokin kan hrianga talent hi kan nei tha me ni zai te kan tiam de zul veka rimoi kan phak kan mu thei chin a po guitar han ti te po han zu thei te le han ti thei hi kan tam me ni amaro chu ka cha du bera chu heta hianin du tok mai lawang u ai sang hi kan thleng thei ni ti hi hreila pathian ina raw talent min pe ka hi tuai hnu ma ta thiam turin I ma kan la ka ngai ni ti hi hrengrengila tin chumi zul zui chona pani na hianin ka soile do chu kan fa te hi ka cha thina an ni tin an zirnan ti na tele until ti kong en kima tin ke po hianin chu I kanuna hianin thupuya nei ka tum ve reng ani a tuna ka thil ti hi ka thei to pani em tuna ka thil ti aya tha hian kala ti theng em ti hi in zot foro ka ti thina kan bulami te na an ti the ang kan ti emo kan bulami te aya kan ti thadeu hianin lung oi hi ol em ya ta chon lung oi lovin hei hi ka ti thei top thaber ani em he aya tha hian kala ti theng em ti hi in zot thina la chan chu mizo te tam zok hi imitation and tier nan zai te kan ngai tha a meeting tang pek te po kan ngai tha a khatiang bati thei hi a hian kan lung oi mai ang ti ka hlawa ta chuanin khatiang kan bati thei khanin bul kan tran sevani ti shela enge ke ma hianin ka ti thei emi ke ma identity enge ke ma ka phor chua thei dan tur thaber ti kha zir tur hi kong hi kan la zo don chau ni ti hi shela chulai te chu kan cha du boka tin pathum na chuanin ril ru hwaisen kan puthi truling ka ria a mizoram chunga larte mizoram chunga mi fakhlot te hi anuam lu tuka rongbol na po pathian mala som ti chu hai rual ni lova amaro chu mizoram po na te asabrama te thleng po hianin thleng thei tur khophian ril ru hi da ila ta chuanin keima ni
เช่นเทชินโตกันอินดาชวนเกมานี่เลยเกมานี่ฮีกันอินลิมิตโดนนี่ประเทศนี้มินช่วยเทนานเกมานี่พอริลรู้เจ้าตะกินดูน่าเพียงช่วยเทกันนมเทนานริลรินห้องตะกินใจมีเตรีมวยตุ้มเทียมเตปอจุดยังริลรู้กันปุจจวนินประเทศนี้มันช่างไงมินช่วยเทนี่ที่ฮีมิโซเตคุณภาพกันเฮียนินกันในอินกัสเตตัดจู่ประเทศเราปุยนานเลยมิโซนำเตปอมีนมินเราเชียร์เลสวอลนานอินเดียรัมซาโซกาเตปอมินเราเชียร์เลสวอลเทนานกันทำ identity เลยกันมิโซคริสเตียน identity เตปอประเทศนี้นะมังเทนิติค่ะกันสวยเตลดูอันนี้อาวันหลงแอมทุนจุมจุเนี่ยกันทูกันอินโซนักกันโซนักแต่พออักขลชาเรียนรู้พวกอินกัสเชียทิน worship ละมาตุยเล่มาละดูตันเพจวนนินเฮฮิจันฟักอมตักอันนี้กริงบุกทินปะเทียนเราปุยนันค่ะเทปต่อเป็นเงี้ยกันโซนักแต่มินชันส์ค่ะปุ่มมวยเตจุงอพอลมทุกันสวยนี่เซ่อีรองบอลเซ่ละปุ่มมวยเตแต่พอปะเทียนมาสมนะอีดอนกันดูสักเจ้าอินซุงกัวเต้ฟันเอาอินคอลนาเต้ทินนังมันนี่ชาร์จอินคอลไลน์แต่พอปะเทียนช่วยนั่นแหละมาสมนะนัสตักินที่สาเลทาราวะเราดงเซ่หลังเจ้าที่ข้า Rhyme and Reason Project กันหันสวยดูปกอันนี้จะจุมากันเฟียนเรียลฟักนะหุ่นที่จะติดจันกันติดต่อที่เห็นกันติดต่อไม่โดนนะเฟียนเรียลฟักนะหุ่นเล็บไปกับกันดิมหุ่นเล็บเช่าว่าทินคอมเมนต์ซึ่งจ้างแต่พอข้านินเทอันหัวใหญ่เห็นคอมเมนต์แต่พอข้าเป็กเลยเทจาระกันลงหูดานเตะที่กันโซนัดจังกันหูดานเตะขัดยังคานินกันไงดานเตะพวกเขาเราแชร์เทเวกะคอมเมนต์สาขานรอนเป็กเทเวกะนี่ที่ข้ากันหันใส่ดูเละบกอันนี้เองพวกนี้เซตที่ตัวจงเตะอินสวายน์มังชาเวกเลยกันล้อม